Kawitane mawas bismillahirrahmanirrahim nyebut asma Allah kang kuwasana pangiraning alam kabeh pingkalih Kangjeng Rasul utusan yang maha suci angemban parintahan kasatut makhluk pintigane kudu hormat utamane keprawali lan pramumin junjunane semua harga sun anggangit tembang latri iki wonten criyos kang luwih utama saking pandita wartose pan agung sawabi sun katerima dening Yawidi aja sira ujub di emut kang weruh aja sira karena dunia lan akhirat iku yen sira durung awas Kutamaya Palyas Sulaya
kutamaya poma tong ngagoda najan kuring banget nya kasmaran anjeun munyan wiwitan paur kuring nu katempuhan anjeun munyan wiwitan paur kuring nu katempuhan Pelasari kuring nandang sedih dabungana kecacasi Palasari nyari dina hati najan asih asa samar kepi anjeun nu tembung munggaran paur kuring nu kalaban anjeun nu tembung munggaran paur kuring nu kalaban kecil